nataka wapresente familia ya mama mwenye anatoacha. Chaka kubereka umuryango w'umukecuru asize. Mimi ni njo mtoto wake wa kwanza, ni Gerard Kibiribiri. Je ni njo mfuraye ni mtu Gerard Kibiribiri. Nafuata na mdogo yangu Bosco. Bakira mabanga abakurira y'izonga. Abakuru mu government mwana babyara. Basebona baye ugiye mu kitegesa cye. Abasimunga ahubwo kwija umuntu gukakamisiza n'abataka n'icekeci. Kandi girikare gusera umwe nyina maskungu. Igihe nuko yamanye kuri y'abakuru yagize kwisha rero batangirira wibarekirija wibarekturukirira kandi turyashara nakungu kongo mwana gutu gurije security tugenda kurigirira abasirikare kutongora umwanya wabu kugira umwana akaje gukora ikiriro abari gakongo mwana inyumba sima kandi muhani gutegekana kuisogea Niju alikuwa anatufundisha umoja, yaratwigishaga ubumwe, upendo, urukundo, na njo ile inaonekana leo wanasema mimi ni Amenya Francis, na inaonekana kama kweli Mzee Kibiribiri ndugu yake na Mzee Kibiribiri. Iri mjambo yanyina yuko aliwe Mzee Kibiribiri. Hii ndio ushuhuda ya mwenye nyumba ambaye ni Mzee Kibiribiri. Mjane wanje aliwe umugenzi Seruhago. Mzee wangu ambaye ni marehemu Seruhago yagiye gukorera mu Rwanda, agezaho achira mu shuri, alienda tumikia Rwanda, baadaye akanitia shuleni. Muri iryo shuri nahuriyeyo n'undi mwana witwa Elias Bavomo. Mwiyo shule nilikutana wengine mtoto ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Elias Bavomo. Tuba inshuti tugafatanya mu buryo twigaga, tukakuwa warafiki na tukashirikiana kwa namna tulikuwa tukisoma pamoja. Iyo nshuti yanje yanjanaga iwabo, huyo rafiki yangu alikuwa akinichukua kwao. Ndangije ikirasi cya 8 cyo mu Rwanda, mubwira yuko nshaka umukobwa wo kurongora. Wakati nilimaliza klasi ya 8 nikamwambia kwamba ninamtafuta msichana wa kuoa. Ambia yuko afite mushiki we, akaniambia anaye dada yake. Nagiye iwabo ndamukunda nawe arankunda. Nienda kwao nikaona huyo binti nikampenda naye akanipenda. Namubwiye yuko nshaka kumurongora, hashize igihe aranyemerera. Nilimwambia kwamba ninahitaji nimuoe na baada ya siku kidogo akanikubalia. Icyo gihe bari baratoranyije kwigisha. Ile wakati walikuwa wameteula kufundisha. Mu mwaka w'1962 naramurongoye mu rusengero rwa mu mwaka wa 1962 nilimwoea ndani ya kanisa mu rusengero rwo mu Ruhengeri, kanisa ya Ruhengeri. Tubana amahoro, tukakuwa naye salama. Tumetumaranye imyaka 64 mu Muzungu. Tulikuwa tunamaliza naye miaka 24 katika unyumba. Muri iyo myaka twabyaranye abana 10, abahungu 6, abakobwa 4. Muri iyo myaka tulizaa pamoja watoto 10
yana wavulana 6 na wasichana 4. ariko umwe Imana yaramuhamagaye, lakini mmoja Mungu alimpenda akamchukua. Abana basigaye bose barashatse, watoto waliobaki wote walioa na kuolewa. Icyo bikundiraga Ziripa cyane nuko umuntu yacoberezaga nagira ngo mwishure akambuza. Chenye nilikuwa nikimpendea mke wangu Ziripa, mtu alikuwa akinikosea wakati natafuta kulipisha kisasi, yeye ananizibia, ananipongeza. Namujyanaga aho nashuburizaga hose, nilikuwa nikimubeba mahali nilikuwa nachuruzia kote, akaguma angira inama mu bucuruzi bwanjye, akakuwa ananishauria katika mambo ya biashara yote. Nakundaga kujya isafari cyane, amusigira sente hamwe n'ibintu byose ngasanga bimeze neza. Nilikuwa nikipenda kusafiri mara mingi, nilikuwa nikimwachia pesa na vitu, na nitakaporudi nakuta vyote ni sawa sawa. Ikibabaje inshuti yanjye nuko insize, mambo ambayo yanahuzikisha sana. Rafiki yangu ananiacha. Imana imuhe urukundo ridashira, Mungu ampe mzigo ya milele. Mukuremerera umubyeyi imyaka yose amaze kuzikisha mwese. Tunapigia asante Dr. Gerard mwenye alikuwa anatusaidia kushauri basi yote na kututuliza mwese mutwakarare. Turashimira cyane uwo bita Dr. Gerard wahoraga tugira inama akatugumya muri byose. Na tunapigia asante Sengibu akwiye hapa na Dr. Gerard akwiye kumwona. Turashimira cyane na Sengibu aze hano mu Murebe, na Dr. Gerard nawe aze mu Murebe. Sengibu huyu mwenye anakufa ni shangazi yake, hivi naye tuko mu magumu moya. Uwo musore w'inzobe mureba upfuye ni Nyirasenge. Dr. Gerard ni huyu watufashaga mu bitekerezo no mu nama, ndio mmafikiri. Asante sana Mungu ndio mwenye ataweza balipa. Asante maana ni izabari ha mwakoze cyane. Huko batoto mpaka siku zake za mwisho bakuye hapa tumubaone. Hari abana batatu babanye na mama iminsi myinshi kugeza igihe caviriye mu mubiri, barahano namwe nabo mubarebe. Inaomba Naomi, hariho Naomi, Shekina, hariho Shekina, inaomba nani Inosa na Innocenti na Uimana bakuye hapa mubaone. Tunapiga kinana asante nani kazi kuzee wetu nani huyu yeye na bibi yake ni mugore we Mama Ido iko mkazi mingi. Aba ni familia yenye tugombanako sana na ingai na tugombanako, sijue Mungu ndio mwenye alibatutumiaka umuryango baturwanyeho. Uyu Matini na nyina ariwo Masenge nase baturwanyeho cyane. Ugonjwa ya mama yeginze ilianza mpaka siku anaenda ye Matini ndio alikuwa na bibi yake ndio walikuwa wanamfuatilia namna yake kinza anaramuka na kinze analala. Iminsi yose amazaho umurwayi Dr. Matini n'umugore we nibo bamureberaga buri gitondo n'imugoroba kureba uko yaramutse nuko yiriwe. Mungu yeye pekee ndiye atabashaka. Imana niza abashashura. Tunawapigia asante je wote, basi na maneno ni mingi hatuwezi imaliza, basi na wakati kinaenda, basi asante sana, Mungu atabalipaka je wote. Amagambo ni menshi ntaho twayarangiza, aho turabashimiye mwese. Imana niza abahemba. mwebare abana b'umugenzi. Nelson Igaba, the second last born of the deceased. I'm Dr. Nelson Igaba, the second last born of the deceased.
amazina geye ni Nelson kandi umwana wa kabiri aha muheru aha mugenzi. For those who have a booklet, the eulogy is on page 4, but I'll just summarize it for you. Kandi abino butabo ebigambo bye biri ha page ya kana konka naza kugezaho kubifunza mu bugufu. My mother was a mother to many, and we call her a true matriarch. Mama witu akabari mama w'abantu binji kandi nitumweta emanzi. She was born on 1st February 1945. Akazarwe kibanza cyo kwezi kwa kabiri 1995. She met Mr. Kibiribiri Yakobo, as earlier said, in the early 60s. Kandi akije yabuganaho umugurusi Yakobo mu myaka ya 1996. They later married in August 1962. Kandi bakija bataha umugurushwere 1962 mukwa munana. At the time of her death, she was 81 years old. Ahagire kugira umagara genseji abirayise myaka 81. And she had been married for 64 years. Kandi mu bufumbo nigasho mu bushwere yayise emyaka 64. She mothered 10 children. Makagu akazara abana 10, 6 boys, 4 girls. Abojo mukaga kandi abishibana. Unfortunately, one deceased. Kandi echo busasi omwe takiri mu magara genseji. That was not all. She raised and assisted in raising 21 stepchildren. Kandi kiri kumara hine abana abo yabasize korora abandi abatari kuzara abari kwika 21. Among the children that she directly bore, among the children that she directly produced, abana abo yazire nkawe, she survived with 40 grandchildren, bamuhirize abijukuru abari kwika 20, 16 great grandchildren. kandi nabijukuruza 16. The people you see here are not all that managed to come. These are few of the grandchildren. Abijukuru nabijukuruza abamwe ababajekera abinjiti bija. Our mother was hardworking. Mama witu akajyo mukozi. Our mother tilted the land of these hills of Rurama. Mama witu akabasa kutema ebibira byona byo muri Rurama ari kubihinga. She never sat down. She worked with people who worked for her. Kandi akabata ari kusama akabana akora n'abakozi ababirira okumukorera. Despite being chased away by the Idi Amin government in 1970, nobukira abengu government ya Idi Amin kabasa okumubinga, her and her husband moved to Congo and remained resilient and built a big business empire. Bakabasa kuhunga baza mihanga erya Kongo we no mushija we kandi kubayikireyo babasa kora namani kandi bakoraye bintu binji. Unfortunately, in 1996 they fled away from Congo back to their home. Echo kusasi bakashwa bija bahunga cindana mukaga bagaruka mu Uganda. Despite losing everything, my mother decided to cultivate the Rurama land again. Kandi echo kusasi bakija baferwa ebintu byone bibabire bakozireyo konka kuyagarukire mu Uganda kandi yasho yatandika gukora okuhinga amataka go muri Rurama. My mother was among the few ladies here to plant rice in the valley of River Ishasha. Mama nomwe ahabakazi bace ababasize kuretaho kuhinga umuceri omuri Ishasha. And that's what paid my school fees. Kandi umuceri go muri Ishasha nigo gwamperere school fees. Of course, and that of my sisters and my other children. Kandi nabarumuna banje nabandi bona. So to summarize this up, our mother was caring. Ngeno mu bugufu mama witu n'omukazi owabire natufaho. She was hospitable. Kandi akaba nakunda abantu. If I will tell people who have eaten in her home or slept in her home, I trust everyone here will stand up. Kuno kwenda kubara abantu abarira umukayeye kuryayo kandi no kuryamayo ni nshamya abinji hano ni muza kwemerera. She taught her children how to pray. Akatwegesa okushaba. She taught her children how to love God. Kandi akatwegesa okunda Ruhanga. What we have decided as children, we are going to celebrate our mother's 18 years of grace. Echitu azakora no kubasa okujaguza amagara agomuzire witu.
We would like to thank everyone who has come here. katusima abantu mwena okumwijaha. However painful it is to lose our mother, we would like to thank her and celebrate that she has done everything she has done in our lives. Nubu kirabe ngo neco busasika ndetse nako abo kuferwa muzire witu konkani tsima ahabwa magarage kandi biyabasize okutkolera. Thank you, mother. Thank you. Huyu tate tulikuwa tukimpenda sana. Yari mama wetu twera. Yari kumzire witarika mama wetu twenu sie bote. Na mimi sawa mimi Kanye akanyorora okugongoto kutanka mwaka 10. Akalinichunga kuanzia niko na mwaka moja. Abeka mama wanje. Huyu alikuwa sawa mama yangu. I've lost my mom. I've lost my grandmother. Kuchira na mkaka. She has been so loving. Nilikuwa nampenda sana. May her soul rest in peace. These are my brothers and sisters. Ngaba ni barumuna be na bene nyina. And not others did, Abantu babase kwikawa. but they say we pass their sincere condolences. Konka bakamusabire ngo arabyeho kusasa kwabo. We miss our grandmother. Baferwa inenkuru wabo She has gone on a short notice. yafa kitararire We miss her so much. bamuferwa mnonga. Mwebale kutuzichira mkwaka. Asante sana kutusaidia kuzika tate. Seremoni hii abayobozi b'amadini bari hano, waongozi wa madini wenye kuwa hapa n'abayobozi ba government, na waongozi wa guverinema wenye kuwa hapa. agamagambo gaturutse kuri baramube bakisoro. Ya maneno natoka kwa shemeki wa kutoa Kisoro. Uyu mubyeyi uri hano, Mzazi huyu ambaye mnamuona nanje ni mama, na mimi ni mama. Mzee Kibiribiri Mzee ubwo ni mukuru wa Mr. Hamya Francis Justana for recognition. ni mukuru wa Francis uvuye kuvuga amagambo ge. Ubwo rero nje nkaba ndi umwana wabo, Mimi niko mtoto yabo. none amagambo gaturutse kuri baramube bihero baravuga bati, Maneno ambayo natokea kwa shemeki yake inasema hivi: mukuru wacu Kibiribiri n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe, mkubwa wetu Kibiribiri na maneno ya warafiki cyabaye icumubabare mwinshi kumva Burundi y'urupfu. Ilikuwa mambo ya huzuni sana kusikia habari mbovu ya kifo wa muramukazi wacu, ya shemeki yetu, umubyeyi wacu, mama wetu, inshuti yacu, rafiki yetu, Mrs. Kibiribiri Ziripa Tibanyendera. Madame Kibiribiri Ziripa Tibanyendera yari umuntu ukunda kandi ubaha abantu, alikuwa mtu mwenye kupenda na kuheshimu watu, wicisha bugufi, ambaye alikuwa akijinyenyekeza. yari inshuti ya buri umwe wese, alikuwa rafiki ya kila mmoja. wazaga hano mu rugo wese yamwakiraga neza nk'umwana we. Yeyote ambaye alikuwa akifika nyumbani alikuwa akimpokea sawa mtoto yake. Ngira ngo abageze hano narabyirebeye, Wote ambao waliwahi kufika hapa waliona. Yes, abana mwakoze kurebera mama wanyu, Watoto mmefanya bia kushughulikia mama yenu, na cyane mu gihe cyo n'ubugwayi, na sana sana wakati alikuwa mgonjwa. Abo basore bamwe barabashima cyane, Na washukuru sana. mukomeze mufatanye nk'uko yabiberetse, Muendelee kuungana namna aliwafundisha. bati kandi murehereye papa, mukomeze muri iki gihe cy'akababaro, Mkuwe mnashughulikia baba sana kwa hiyo wakati ya huzuni. twizeye yuko imico myiza yari afite
mnaikomeza. Tunajua ya kwamba tabia nzuri ambayo mama alikuwa nayo mtaendelea nayo. Urukundo twe dufitanye rukomeze. Mapendo ambayo tulikuwa nayo sisi kwa sisi isonge mbele. Dukomeze tugendererane uko byahoze. Tuzidi kutembea pamoja namna ilikuwa. Wati abaje guherekeza turabashimira mwese. Wenye walikuja kusindikiza tunawashukuru ninyi wote. Bufasha n'inkunga mwatugiriye muri kino gihe cy'akababaro. Tunashukuru wote ambao walitusaidia kwa hiyo wakati ya huzuni. Nakoze cyane. Asante sana. Biona ni birungi. Tunapikia Mungu asante kwa neno anatoka kufanya. Turasimira Ruhanga habyehereze gukora byona. Asante ya kwanza tunapikia Mungu hivi alituachia mama katika hii miaka yote. Icyo turasimira Ruhanga cyo kubanza ne kuranga kamureberera muri myaka yona. Ya pili tunapikia Mungu asante. Mama aligonjwa sana hii masiku inapita. Icyo turasimira Ruhanga mukikora kagwara munonga muri minsi erabireho. Mungu akampeleka karibu yake juu ya kumpumzikisha. Ruhanga amutira harubajugweye kumuhumuza. Tunampikia ile yote asante. Ebyo byona biratuma twasimira Ruhanga. Lakini kuna namna ya kimwili ariko kubyo gukura tino mubiri tulipenda tuone mama yetu pembeni yetu. Twatukunde ngo tugume turi nawe. Lakini mbele ya decision ya Mungu hakuna ya kufanya. Konka Ruhanga yashaziremo cyari ico gukora. Mama Zilpa alikuwa mama wa roho kabami sana. Ubu mukiko Zilpa berabye aryo muzire owo mutima muhangu. Ilikuwa kama mnakia kumuona alikuwa anapenda mrudie. Yagiraga wama wuje kumureba abira atari kwenda ngo mugarukeyo. Na saa zote anauliza watoto Mungu wangu alikula. Ulishayona no kubuza abana umukwe wanje yarire. Alikuwa anapenda ukule mara 2 mara 3 kusiku. Yarakunda ngurye imirundi hehe kigana mwizo. Mama wa roho kubwa sana. Mukikoro wino mutima muhangu munonga. Kama uko nyumbani unasikia kama aligonjwa, wawe umuka ukahora ngo yarwire, unamtumia kitu kidogo juu anunue dawa. Ukamwohereza akantu kake kugira ngo agure imibazi. Kisha watoto wiko karibu yake wanakuambia, ulizalia mama alinunua dawa. Abari arwajugweba mubabuza bagamba ngo bitu tutekateka ngo mama yaguzira umubazi. Anasema yeye aishakuwa mzee ana bezoea ile madawa. Franga alikabula analetea marafiki wa ndugu wote. Ngo akwate seta agira ngo nyona akuzire tinchaende mibazi akwate seta zigabira abanywanyi beye n'abandi bana bona. Njoo ya hivi tunauliza Baba Mungu, jua nini tunatukabula na mama yetu. Nico turikuuza umukama Ruhanga agwenje watu tanisa no muzire wetu. Mama kunizala alikufa Kinshasa. Mama wanzire akafera Kinshasa. Mama Zilpa alitoka hapa kakamata ndege akaenda kusindikiza mwenzake mpaka Kinshasa. Kwa mama yafire Kinshasa umukikuru Zilpa karuga hano Kihihi yagenda yapatenyu mpaka Kinshasa kuja kushengekeza mugenzi we. Na watoto wenyewe walikuwa ile wakati n'abana babiri bariho ubwo bwire karibu yake aliwabeba wote nakabatwara. Ndio tunaomba kwa Baba Mungu
apokee roho ya huyu mama. Turashaba Mukama Ruhanga ayakire omwiso gwo mukikuru, apumzike kimya karibu yake. Asante. Aruhuke. Anapokeza sa mtu mkubwa, Mungu ambariki. Mukize ndabyeho umbwira abantu aba aho family kusima matanga Deus and family ni babasima Deus babasima wanashukuru kabakenga Deus na jamaa abo nsomukoro na John Ndungutse naye pia wanamshukuru sana kwa msaada aliopana kwa seremoni ya leo. Bide mtwara 5 mebali mnonga ngo bala anatuma watu wenye Nelson anakuwaka nao, wanatuma msaada, wanatuma mbele tumurebe nubwo atababire mukukana hata cyaba nawe yashaneke gine mitwara 10 na mwenye mnaona anasaidia nyumba hii na mitwaro 10 akabasa kwebwa mu introducinga Bahati wodyaha. Bahati niwe yabira arakora na mama. Bahati ndio mwenye alikuwa akitumika na mama emirimo je Jona ni kwa kazi zake zona. It was mommy's wish that we appreciate Bahati on her funeral because there's nothing she should have achieved in her work in this village without his help. But Bahati ugu akusika mukikuru wabo ahabwe imirimo mingi yakozire kandi n'imirimo yakozire abo kuboko mukikuru. And I'm sure my mom's soul is resting because we have thanked Bahati on her behalf. Kandi ngwino kugira ngo mama we yahumura abo kuba basima okubaho kwa Bahati no gukora kuri abo kora abafamilia. Kitwe k'ekitongole ky'abakazi ba SDA kama wamama wa kanisa omukazi niwe yatandikireho kutukubiriza mu kichweke eki kya Kihihi. Huyu mama ndiye alianza department ya wanawake wa kanisa. Ngwenu Mukama amuhereza umugisha. Mungu akubariki. Nyowe nka muhara weye, mimi kama msichana wake, niwe yanyorekera umuhanda wo kugira ngo omuntu akunde ekanisa yeye. Ndiye alinifundisha mambo ya kwanza ya kupendesha kanisa. Amazina ganje ndi Sugira Kibiribiri. Jina lake ni Sugira Kibiribiri. Mukuru wa Women Ministries. Ndiye muongozi wa chama cha bibi wa kanisa. Turasime kanisa. Tunashukuru kanisa. Turasimana mwena mwija kutukwasa urugamba rutanguye. Na shukrani kwenu ninyi pia ambao mlikuja kutupiganisha vita hii. Kandi tusime omuzei witu. Tunamshukuru mzee witu. Tusime n'abana bareberire mama witu na watoto ambao walilea mama. Mukama amuhereze ekihumuro ekiyayekorire acandi mu magara gense. Mungu ampatie pumziko njema. Pastors abajaha ba reverends njekererewe muri mumbabarire ncho bari gukora mistakes muze kibirebere kandi na family yose cause kibirebera nyina afite umuryango munini abamufashe we benshi so mwese inshuti n'abavandimwe abayobozi bagenzi banje baraha nishacherererwe ukuburyo mwebembezi yemerera kureba oya aha bakansarazi nabareba mwebare Rwanda wanje okuna
Ravana wa Chembe na mwena abantu bakuru mwena bajya ijambo nirimwe mukomere twena twijaha ahabwa rukumbi muzehe Kibiribiri na family abana umubyeyi turi gushingura uyu munsi ayino icyo kimenyesha gupfiga umubyeyi ndamanye kiramanyisa kuferwa ki obuziye ngenda ngo nsimbe kandi mureketerere abantu ba caci abatuhumuriza twatere mu ngaro munonga wabare kutuhumuriza aho kwamwagira ngo omukikuru wetu aho tizeki aho mwine araza kwimuka na Yesu yagira ki ari kwimusa abandi mwe murekete uhango mu ngaro ahabwo kurango omukikuru wetu apfuye kandi azimana sibyo yuko ushobora gupfa cyangwa ushobora kubaho ariko ari akamaro maze mwene ndakugira ngo twena abijaha tumanye ngo tubaza gupfa mwene tujya kuzika tujya kusherekereza mugenzi wetu aho kuba tugiye mu mirango cyariho kuko aza kugenda anytime twoko ecya kabiri yashuba yatuburira yagira ati abantu Yesu bakamwanga naho mwana yukalimaki na Yesu bakagira ki na Yesu bakamwanga bamuterana kiboko hazo burire mbeniwe oryaho oyire kugiye kuyana ngo barakwanga uburugumire urakwanga kashasha noha niruha nambwe turasima ruhanga abo kubanyawe ni kugamba hamuntu ndamanya obumukikuru ndamanyaje muzehe Kibiribiri ndakumanyaje abana bawe nabiki ndabamanya ndamanya kuyoretwaza ndamanya kuyaretwaza yagiye cyo kureberaho position masine we thank you omukikuru wetu zirikwa wewe bari kuba cyo kureberaho mu musoso yati omukikuru oguri mutahi wanje mwenu nantine kugira ngo ruhangana musiba kugira ya kuba nimwe it would be disastrous okushanga tiya kuziko omukikuru nituchakoze baba zarahanga tunashukuru rehema ya Bwana ezi ajirezirba zile ambazo zimemchunga Zilipa okumara emyaka 81 kumaliza miaka 81 omunsi eyekibi duniani mwenye zambi ensere murufu duniani mwenye kifo ruferi kwito mwana kakazi wakatoroga kifo ambaye inampeleka mtoto ambaye angali mchanga ruferi kwita berere kifo ambaye inawapeleka watoto wadogo ruferi kwita minyeto kifo ambayo inawapeleka vijana ruferi kwita bakazi bahamya kifo ambaye inapeleka wale wabibi wa nguvu Ruhanga kamuravyo kwehona mureke tsina Ruhanga acheni tumshukuru Mungu izo nemba basi hizo ni rehema namba ya kabiri tujaha nambari ya pili sisi tupo hapa okuchaguza kusifu emirimo mirungi matendo mema eyiziripa akozire yule Zilipa amefanya kandi ibiki bajurira na watu wengi wamepana ujuhuda wayo achihuri wakati alikuwa ngali hai nabo tsimara hanga habwecho tunamshukuru Mungu kwa matendo hayo kandi tsimara hanga tunamshukuru pia Mungu okugira ngo Zilipa kuona Zilipa Ruhanga mukinire mbabazi Mungu amemrehemu yazikwa abana
na watoto wake wanamzika. Taharuwe chinde chakagwe. Kuna kitu ambacho moja ni hatari, kandi kiri kuco umutima, ambayo kinavunja roho. Kushanga omuzeni wari kuzika abana, Mzazi ndiye anazika watoto, bamuzika, hakumvunja roho, watoto wake ndio wanamzika. kandi nabo nibija kufa. Kuna wengi ambao wanafariki bakagomizi bakabura, mara moja anguka majini, wanakosa abo wao bakamwezikire bakambira, na watu wao hawatamzika. Nibija bari kwa kumukibera. Kuna wengi ambao wanakufia porini, bakabura abantu babo, na watu wao hawatawazika. Silipa Mungu amemrehemu, tiyagwa mu kibera, hakufariki huko shambani, tiyagwa ngo yaba, hakufariki, hakufia majini, yagwe mu babo, anakufia kwa familia. Tunamsifu Mungu kwa hiyo. Nabo chirimba manyisa, ndio sababu nawafahamisha, no mchangu tuchuramiriwe, hata tuna huzuni kongati nechonga nyingi, lakini tuna mambo mingi ezo twaza kusimira hanga ambazo tunaweza kumshukuru Mungu zikatuhumuriza na hatutafadhaika rohoni, zikaturagaza marahamisho na machozi yetu yote tukagamba n'amazi, tunaweza kusimama imara Mukama ohebwe kidirisa, na tunasema Mungu upatiwe sifa.